Poštovani gledalci, dobroveče. Ekipa emisije Srbija na vezi je na okupu u Beogradskom studiju. 95 umetnika iz 11 zemalja ovih dana izlože svoje radove u kući Kralja Petra. Gledamo prilog kolege Dušana Žarkovića. Sve je počelo 2014. godine na inicijativu slikarki Aline Godomski-Todorović i Nataše Budimlije Krstić, kao izložba jedne generacije bivših studenata Fakulteta likovnih umetnosti i njihovih profesora. Vremenom sve veći broj umetnika uzimao je učešće u ovom konceptu. Tako ove 2022. godine na 7. po redu izložbi učestvuje 95 autora iz 11 zemalja, od Sjedinjenih Država i Australije do Nemačke, Grčke, Bugarske i drugih. Pored pomenute dve umetnice koje su pokrenule ovaj projekat, Umetničkom savetu izložbe pridružila se i slikarka Milica Savić. Počeli smo da organizujemo izložbe 2014. Znači, neku godinu pošto je ova kuća pretvorena u kulturni centar. Ona je deo kulturnog centra Majdana, većeg kulturnog centra. I postoji godišnji konkurs za sledeću izlagačku sezonu. Mi smo konkurisale, naš projekat je prošao i onda smo tako 2014. prvi put napravile izložbu koja je bila posvećena generaciji naših kolega studenata sa Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i naših profesora. Na izložbi Likovna kompozicija učestvuju umetnici raznih pravaca, među kojima ima kako profesionalnih slikara, tako i amatera, kao i naših umetnika koji žive u dijaspori. Svih godina, kako organizujemo ovaj 7. put, ovo okupljanje, su bili prisutni naši umetnici koji žive i rade u inostranstvu, sa kojima smo nekima studirali, a neke smo i upoznali u toku našeg ovog umetničkog putovanja. I mogu reći da su oni svi veoma vezani za našu zemlju, s dušom i srcem, i da su uvek zainteresovani ne samo da oni izlažu u našoj zemlji, već i da pozovu umetnike iz sredine gde stvaraju da izlažu u jednoj maloj zemlji kao što je Srbija na Balkanu. Ove godine se prvi put dodeljuje nagrada koja nosi ime Velizara Krstića, preminulog redovnog profesora Beogradskog fakulteta likovnih umetnosti, istaknutog slikara, skulptora, grafičara i pedagoga. Pored Beogradskog univerziteta, profesor Krstić je predavao i na univerzitetu u Solunu. Takođe, bio je jedan od osnivača Vizuelnog centra za grafičku umetnost na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Jako je važno da napomenemo da je ovo u stvari ustanovljenje te nagrade. Prvi koji je dobio nagradu je profesor Akademije likovnih umetnosti u Sofiji Vasil Kolev. Takođe, pohvalili smo Isidoru Jancić, to je naša mlada umetnica. Možemo verovatno očekivati u bliskoj budućnosti njen razvitak i uspeh. 3 umetnice planiraju dalji razvoj ove međunarodne izložbe kako bi još bolje povezale domaću i inostranu likovnu scenu. Nadam se da ćemo uspeti da ostvarimo saradnju sa jednom galeristkinjom iz Amerike, koja je inače srpskog porekla i koja će nam najverovatnije dovesti 5 do 6 američkih umetnika, tako da to će biti onako jedno pravo osveženje, a i možda početak jedne ozbiljnije saradnje u narednim godinama. Izložba u kući Kralja Petra I traje do 26.